ngahan se kaitel lagi insang na pi khara leir ga halak pada class 19 ki loan oigada ba ni pam chakra thengnai ai bu khang bu yarum dana makhoi harau rok sang silai channa channa ngai wari sai makhoi na ingon da harak padu makhoi gi lekai da lowyam chaba wajaw ngang ba ni pam lei ni pasi gi wakhal da jagat te ina khwai de gi khunba sel privacy mama sana oida oiroboi khanjai dana ni pam sa sing wari sai ni pam sa sing du gi marak ta koina da ba maga harib ni pasi ga noma sel thunga mari leina ba wari badai sum tawbuda sumain har male kaka pesa matang sidi auji ki oina di prithvi da khwai de na khun ba ni pasi Jeff Bezos ko have ni ko billion chani hena pai hai nipa do nam khum lai noi billion na du kya yam pesa no ne ha ai gi su bank ta lai ba sumta tha dana ko atarang da upu da lai sing si makha thang bising du ko phai karak na ba nungti gi phokdok pa lakna ba da hai kan de nan tum sai ba ni su ukai tak ti tak la ba ni phagi oi kari oi ni pamsa sing sigi wari sa tab dem ngai ki kainaram dai da makoina kan da talam basi ngasai gi Jeff Bezos harib ni pa du gi paisa khut pai du kaya mukti hek pai bano hai bu mi khuti mak na bhap ta ga da mong da video matang sembir u hai ba wafam sni yam nungai ba topic am so ni khan badagi video se semza bane midyang tamina se ngasi hingduna leriba sel khwai digi pai ba ina kera khwai digi khun bani pasi Amazon hariba company sigi founder CEO amasung president wariba Jeff Bezos harib ni pasni ni pasi gi tasing dasing ba maral gi oine leriba mamal si senpham si andaki September tha da $204.6 billion se okrabani 204.6 billion haiba senpham si aduki matik yami haiba khangnaraga su kaya gi matik makti yami haiba dudi mioi bai khoi gi wakhal lamsin bada khara khaji ka lugani maram sina ngasigi video stay da taba yengba yam nungai ga da badu mamong amada $204.6 billion hariba Jeff Bezos ki net worth si kya gi matik yami chawi haibadu tarang amtang khangminasi Haiti, Madagascar, Mozambique, Malawi, Zambia, the Democratic Republic of Congo, Burundi, Uganda, the Central African Republic, Cameroon, Djibouti, Sudan, Chad, Niger, Benin, Togo, Burkina Faso, Mali, Mauritania, Liberia, Sierra Leone, Guinea, Bissau, Gambia, Syria, Afghanistan, amsung Ukraine hariba pun balibak state da leriba mioi 270 million lomsna paiba pun ba senpham lan thumdudagi masigi Jeff Bezos haribin pasigi mathantagi sengauna thaba sausi hele karigum dum si banairam draba loina na dumna Jesus Christ na poko matam dudagi pung amada $9,900 phangba chauba karbar ma torum ledana khalasi pungda $9,900 haibasi ekhoi gi India gi paisa don thoklagadi lakh 3 ki changni nongmada pathoklagana lupa crore 13 ka lakh 2 gi mayani haibi ai yam nungai di suk sendong chauba karbar si chahi chama gi meya da si gadaba nangna sungsi sidana Jesus Christ na pokiba matam du dai ngasi phaw tawtharak lagasu Jeff Bezos na ngasi pari ba $204.6 billion hariba senpham si yowangam loidabasni July tarik kun 2020 subnagi nongmastai da nipasigi langai da $13 billion changki mastege khoina khangba yabasi Madagascar hariba mioi million kun taruklom laiba lebak sigi 2020 chahi simagi GDP dagi Jeff Bezos ki subnagi nongmagi income sna heli haibani $204.6 billion haiba nipasigi apunba maral gi mamalsna malemda 33 suba largest economy gi fida kaliba praja 267 million lom laiba Indonesia hariba lebak sigi changchat hotpa chahi gi GDP dagi su yambe helibani paisa pai maral lailing hariba punba British royal family gi apunba maral gi mamaldu anina puris lafau ni pasigi sengauna dumak mabukang ben kini huju goina apunba British royal family gi net worth si subnagi $80 billion ni Jeff Bezos ka sangdam nei haibu damak subnagi haiba wahisi sizna jabani matum taga mioi kya khundari ba tongan balibak sing amasung ningthaugi munga changdam na basi ngahak lep kisi 2019 Toyota Corolla gi mamal si $18,700 ni India gi paisa da hairagana lakh 13 budi yaudi adubu lakh 13 gi mayadi mayani karigma $204.6 billion hariba Jeff Bezos ki net worth na tasing ba sel on thoklagadi hariba lakh 13 rumpi ba car si crore 10 ga lakh 8,993 ga subna 163 laiba yagani konagani Toyota hariba chawraba car manufacturers na mokoi gi hek leijaba factory posasan khudingmakna atopa thaba amata kaithokta hariba magi senphams na leiba konaba car masingdu sana bhot amada chahi amadi admak changani changchatta American sinmi amana chahi da $49,764 lop tali
करिगुम्बा सिगुम्बा सिनमी अमना मखोइगी तानसिनजबा सेलसी मैक अमा फाव काइथोकता जेफ बेजोस की 204.6 बिलियन डॉलर्स यौनबा तुंगसिनगे हाइरगदी मखोइना चाही लाख 94 गा लिसिंग 13 सुपना जमरी मंगा थबक सुगी मथोक तागनी 2019 की सेप्टेम्बर दगिना 2020 की सेप्टेम्बर था तरानिथोई चाही अमगी मनुंगसदैदा बेजोस की लनगैदा 70 बिलियन डॉलर्स काखलकी मसिन ताकपदी हौखिब चाही अमसदैदा बेजोसता पुंग खुदिंगी 9 मिलियन डॉलर्स मिनिट खुदिंगी 146,000 डॉलर्स सेकेंड ऑन थोकलगना सेकेंड खुदिंगी 2,489 डॉलर्स लाखी हाइबनी 2,489 डॉलर्स मागसिगी सेकेंड खुदिंगी लाख सेनफम सी अखोइगी इंडिया की पैसा दोन थोकलगदी 1,83,977 नोइदोरिबनी अखोइ उजंग साइगी 70 बिलियन डॉलर्स तानखिबा सेप्टेम्बर 1 2019 दुदगी सेप्टेम्बर 1 2020 फाउ दुदा टाइमर मतंग ससलंदुना मतंग नेनेसी 1 2 3 स्टार्ट चाही सी होरपगी सुमनगी अहनब मिनिट मापन स्टेदा कॉलेज तमहोबी अमेरिका दा लेबि नुपी अमना मागी मपुनसी चुपदा तानगदबा अपन वसनफमदु बेजोसना सुमनगी मिनिट मापन स्टेदा तानसिन खरबने मिनिट 15 चलकपदा कॉलेज तमहोबा अमेरिका दा लेबि निपा अमना मपुनसी चुपचंग तानगदबा सनफमदु तानब लोइख्रबने मिनिट 19 चलकपदा अमेरिका दा लेबि उकिल अमना मपुनसी लोइद्रफाव तानगदबा सनफमदु बेजोसना तानसिन खरबने मिनिट 4 चलकपदा अमेरिका दा लेबि डॉक्टर अमना मपोक्सिमगी तानगदबा अपन सनफमदु तानसिन खरबने पुंग 9 चलकपदा तुबलु हरिब लेबाक्सिगी चाहीगी जीडीपी दगी बेजोसना नपिशन खरबने नुमिनिनी चलकपदा बियोन्से हारिबा सैसकपिसिगी लैजबा मरलगी ममलदगी हेना बेजोसना पैख्रबने हुमनी सुरकपदा टिमकुक हारिबा एप्पलगी सीओसीगी लैजबा मरल मथुम पुंबा योनथ्रोकलगदी मदुब लैबा याबा सनफमदु नुमित हुमनी स्टेदा बेजोसना तानबा लोइख्रबने अहान हफ्ता नुमित तरेनी फरकपदा पिज्जा हट टेको बेल केंटकी फ्राइड चिकन KFC अमसुंग विंग स्ट्रीट चिकन हारिबा मखोई सिंगसिना पुलप पुनसिलगा चाही अमदा तानबा सेंदोंदु हफ्ता अमस्तेदा तानबा लोइख्रबने अहान था फरकपदा गेमस्टॉप हारिबा कर्मचारी 53 लोमना थबक पलिबा कॉर्पोरेशन सिगी चाही अमगी रेवेन्यू दगी हेना जेफ बेजोसना पैख्रे थानी फरकपददी जिम्बाब्वे हारिबा मियोय करोड़ 13 लैबा सिगुम बलिबाक सिगी चाहीगी जीडीपी दगी नाइटोम निपासने न पैख्रबने असुमना चाही फरकपददी 70 बिलियन डॉलर्स हारिबा सिगुम ओंथोकना यामख्रब सनफमसी मकोक तांगलगा सम थाबा पामदबनि पासना तराइना तानखि हौजिक जिक नतना पुवारी रोमदा हंगनी यंगरगसु इना खुनबा हाइबा लमसिगी ओइनदी निपासना निंगथौरेल अदुम ओइखिदौरि सेल की वैल्यू होंगलकपा पोचेगी ममल वांखलकपा सुम खुदिंगमक्सी एडजस्ट तौदुना नैनरब मतुंगदसु सीख्रब थाइनग सेंजाव पाइबसिंगदगिसु बेजोसना अदुम हेंदुना चले होय निपा अमखति लै जॉन डी रॉकेफेलर मॉडर्न हिस्ट्री दा ख्वाइदगी सेंजाव पाइबा इनाकेरा खुनबि निपासी महागने पैसा की वैल्यू वांखलकपा हाइगलकपसी चुसननाला मतुंगदा जॉन डी रॉकेफेलर हारिबनि पासना 1937 दा लैकिदा मतमदा माकी अपुनबा मरलगी ममलसी 418 बिलियन डॉलर्स ओइकी मसिमक्ति जेफ बेजोस की ngasi नेटवर्क्स दैदा तुना पुरिसला मतुंगदा फंगबा मदुगी फलदुगी फाव खरग जिगदम हेलिबने होय निपासी अनथोक मोंगदा सेल पाइबनि पानी अदुबु मान हारिबा मरलसी तानसिनदुन सीबा मतमदा मसागी चाही 97 सुख्रबनि नाकल अमरमदा जेफ बेजोस ना हुजिक निपासीगी नेटवर्क तुगी तंखाइरोमदि तानसिन मंगमखरे अदुबु बेजोस ते हुजिक मसागी चाही 53 सुबता ngairi मसिन ताकली कुइदना चाही खरस्तेदा बेजोस निपास की नेटवर्क तगी हेनबत नतना मियोय बजादी अहन ट्रिलियनर दो एरपसु याई हाइबदा मसु तैबो इन थोकलोय खरकुपना हारबदा स्टॉक मार्केट त चाही अमगी रेट ऑफ रिटर्न आईडी अकोइ सेंदोंग सी चांगचता 6% हारिसमग जेफ बेजोस ना मेंटेन तोब तारगदी सुमनगी चाही 13 की मनुंगदा जॉन डी रॉकेफेलर की नेटवर्क्स तगी हेनबा ngomgane मतम स्टेदा मा मसागी चाही 64 तमक सोखिनी चाही 19 मतुंग मसागी चाही 34 सुरकपदना बेजोस ना मियोय बजाती की अहनबा ट्रिलियनर डोरपु याई पृथ्वी की ख्वाइदगी नाखुनबा निपा हाइबस्तबु करिगुम्बा म नारेगलकपदा गरासिगी ख्वाइदगी हाइसिंग डॉक्टर सिंगना ख्वाइदगी न फबा हक्सेल की खुलाइसिंग सिनदुना लायंगदबा मरमना जेफ बेजोस न सही मरी फुमरी हिंगदुना लैबा हाइबसी चाउन लोइथोई जेफ बेजोस सी मसागी चाही 33 खंगारिबी हाई स्कूल तमलिबि नुपी मसामन पोखिबने मागी अपोकपा मपा साइकिल दुकान मसाम खक्तोय बेजोस हाई स्कूल तमना मैकडोनल्ड्स ता थबो मसाम सुतोरमे मसाद थाजब थम मसागी पामजब हैजब लमदुदा हंजन हंजन प्रैक्टिस तौदुना मसा भइना मपुंग फानजबगी मही